Voin hi October ni sang hi som ni pakhat inrin ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule. Tuna chuan Myanmar news te kanon puang le do na ni. Burma sipai do le turin ramza som pakwain an pawmna thu an ziak ta. China ero an tel velo. UN Secretary General Antonio Guterres chuan Burma sipai thu nei na an la ka wanga politics lama buina arang thayang bera chang le turin October ni khat khan statement an chu athu a soi chuaka chu statement a chuan Rohingya Muslim le nam tlem jok te human rights din mun chu UN ho tu chuan ata langa sipai thaina manga dole chu a har zual zel a hlau thu a soi lang bok UN Secretary General chuan Myanmar sipai te chu khovel ram hrang hranga le athenom ram te nena inlung ruala dole turin fuina thu a soya chu statement a chuan ramza som pakwain an pompui to thule China ero ram som thum paruk zinga vot thak lovina oma Belarus ram chuan anol fi thak thu hriat ani bok khovel ramina tum mek chu President U Win Min State Councillor on San Suu Kyi le midang sarkar mi poimo te chu azalen ngal tura ti ani thu Guterres chuan asoi chu statement a chuan Bangladesh le mundanga om Rohingya Muslim tetelin community chaklo ten hena humanitarian assistance le thildanga chomdol na anmamo hle thu tarlan ani bok Guterres chuan Burma sipai obena kara enroll chu chan satlem view thaya Myanmar mi puite democracy du na hi kan thop zo ka poimo ani tin soyani KIA le PDF te vona wangin min Aung Hlaing-an azina thul military dictatorship min Aung Hlaing-an chuan September a putawo Kachin state atlo dur thu apuanga ma se thul felta anu September khan October a putawo atlo dur thu hi apuang le ani ma se chu thu chu putawo PDF le KIA ten shin min Aung Hlaing an bei tur thu an chu nge nge ani source in ta landanin min Aung Hlaing-an putawo atlo tur chu avoi ni nan a thul le ta ni nan soya National Regional Military Headquarters ten security thatok lo an hlau wang ni nan soi KIA ten min Aung Hlaing an lo chang don ti an lo puang lok to bok nen hei wang hian min Aung Hlaing hian a jin tur hi a thul ni nan soi ani Burma sipai ten chung ko member panga an ka plum Burma sipai te chuan October ni khat jing dar li khan Pinthuang village Sigang region a chung ko pakhat chena in chulu chuin no pang kumnga mi le a chung te palian ka plum vek mai ani kumnga mi hi mamio thanda hliang ania apa hi namsi pai zinga atel nin an reporta an khobula PDF ke ma omangin tu ti hriat lo hek tu chuan Burma sipai te hne na a report nin an soi chu report bo zui chuan Burma sipai te chuan chung ko pa ber chu kho chunga lutin sipai te chuan an chung ko chu an ka blum ta vek mai nin an soi Burma sipai te le PDF te aning kap zel September ni somthum khan Burma sipai motor chu kalia tanga tamu panin an kala hetia an kala hian bom phum ruk rapuakin thianom nual ti an soya chu mai ba ka kali PDF te le Burma sipai te chu in kapin Burma sipai pani an thia mi pathum manin liam bok ni nan soi 3 October ni khat chokmadar ko vel khan Madaya Township Mandalay huam chunga Burma sipai reporter atang thin Usan hla chu midang pani nen thingpui doran cholain alua tu ti hriat lo ten an kapa amuna athingal ni nan soi AAP news in a soidanin Burma sipai council 10 February thla thunein an pongla katang khan Burma sipai ta kuta hian poisoi lo mi sang khat za somli paruk chuang an thi to a poisoi lo mi sang ruk zakua som pali te an man to ni nan soya Politicians Assistance Association AAP te report danin zel chunga mi somli pathum man thi to a Mandalay NLD party activist Ku Then Tun U chu zel chunga thin hnung berniin September ni somni panga khan an mana September ni somni paruk khan athi ni nan puangani Chin state a Burma sipai sergeant pahni le police pakhaten CNDF an zom le ta Chin state falam khua IB 268 a police officer pakhat le tuibua sipai kema sergeant rank nei pahni te chuan anral thuam nen Chin National Defence Force
CNDF lama tlan lutin September ni somthum khan CDM an zom thu hriat ani CNO CNDF lam chuan chung sipai te chu lawm manan pek ba ka mun him lama an da to thu soin thu chu an siam ani September thachung khan police pariat le sipai pahnin CNDF an lo zom to a CNO CNDF lampoin revolution a hlotlin theinan mipui sipai le police te chu an hnai vai mi pui veng him tu pol lama lu turin an nor reng ti an soi bokani ha kha township lokapa tang then khatte chu helicopter mangin son an ni ha kha township lokapa mitang then khat chu September ni somthum tlaidar thum vel khan helicopter mangin kali miao zelama son an ni thu hriat ani kali miao zela an dalu za thi chiang taka hriat thein lo ma se mi pathuma tanga mi panga velan ni arin oma ha kha kho chung sipai do dana kong zona tel section 50 manga thu boi siam sakte ania kali miao atangin helicopterin ha kha khuwa 266 tactical mual lokapom te chu thiar chuan nia tuna chuan ha kha lokap ba hian mitang somni paruk vel chi anom thu hriat ani bok final year zirmek te laka Burma sipai ten anlama an tran theinan ruam manna an siam ethnic development university a kaimek final year zirlai zali vel ta chu Burma sipai ten anlama an tran theinan B.Ed education degree pein CDM zomta zirtiu te post rok no khaturin Burma sipai council chuan ruam manna asiam ti hriat ani sigang khuwa yuathi jiaom University chu September ni somni pakuat lai lam khan Burma sipai council hnuaya border affairs deputy minister chuan veng tu tam tak ne na vatlo a chutia to na chan chu B.Ed degree pek tumna ne na inkai hnoi ni in tual chung mi te chuan an soi ani chu university chu sarkar education department hnuaya atira chuan a om lova sipai lam ne na inkai hnoin ministry of border security department hnuai om ani jok ma ani chu wangin thu nei na la ka ni hnuwa po CDM zom lo zirti tu tamberna university ani boka chu university omna mun chu kumsang ka zakwa somruk pali tang khan tual chung mi te leilet mun lak sakin ethnic tlang mi te tan tia Burma sipai thu nei na hnuai sakania hon tan ani tanga kumnga hnuwa chuta zir chuak te chu zirtir tu tan lak le zelan ni thina tuna po Myanmar ram chunga thu nei na an lak hnuwa po university boive ho lovin alakal theirengani Imphal airport a Myanmar mi sompali idlem manawangin nanman India marchak Manipur state Imphal khopui airport a Myanmar khole tuimi sompali te chu Aadhaar card lem manga jin chu an tuma wanga manan ni thu Imphal Free Press chuan September ni somthum khan atalang Imphal Tiken Rajit Airport atanga New Delhi lama thlok suak tur Indigo Airline 6E2209 na chuan tum Myanmar khole tuite chu card leman mangti mu chu ania anni chu dananga an chung thu relani theinan Xinjiang Mei police station lama thon an ni thu hriat ani Thantlang township a sipai kem pakhat sipai ten an chu asan Chin state Thantlang township atanga mel somli panga vela hla 12 khuwa sipai kem chu September ni somthum tu khan Burma sipai te chuan an chu asan thu tual chung mi te hena tang hriat ania jingdar somvel khan helicopterin sipai zongjong an phur chuak veka an ran vul le bu fai then khat chu kho chung mi puita tan an hut chia thu tual chung mi ten an soyani 12 khuwa sipai kema Burma sipai te hi mi pariat vel chawan oma kho chung mi puite nen an in nel thale ni nan soi September ni som pakhat jana Thantlang township a lungler khuwa Burma sipai council kem CNF le CDF ten an lak saktum khan Burma sipai lam hi mi som pahnian thi thu hriat ani thu an soibok anu khanan kan beng ti war tu tan Myanmar Mizo unautena Myanmar exile government pahni khai khin na an zia hi en chiar chuak teang NCGUB versus NUG pakhatna National Coalition Government of the Union of Burma NCGUB ti hi sang kazakwa somkwa kumadin ania sang kazakwa somriat pariat kuma Myanmar uprising tia hriat ramboi chiam hnuwa sipai thunei na anlak hnuwa piang ani
sipai ten an tiamangin in thlan pui chu sang kha zakua sumko kum khan an buat saya NLD party chu Myanmar mi pui nol pui nan thlopa wangin nena an changta a ma se thuneina hlan du lovin MP te chu an man khom chiama man tok veloten mun him lama an tlana sarkar tharan dinani Myanmar a tlan sarkar ani ta a an headquarters chu Rockville Maryland United States a om thina chutia exile government an ni lai khan Southeast Asia tangin East Timor ram hian apompuin a recognize vea United States po hian apompuin aram chung official hona phal sakani an sarkar prime minister chu Dr. Shane Win ania ama hi NLD party leader Aung San Suu Kyi unaw pa ani National Coalition Government of the Union of Burma NCGUB sarkar hi ahun lai khan khovel ram sang ten an ngai ven hle na chungin Myanmar ram chung sarkar in rel bolna thila ram dangte anin rol lo hlomani Myanmar exile government NCGUB hi December ni som pariat sang kha zakua somko kumadin ni in kumrai tak military council sarkar hi kong tam takin ado dala kum sang hi som pani khan Myanmar rama military council sarkar re NLD party nen indem na siamin Myanmar by election na MPC chu theni ta ka chuan kum sang hi som pani September ni som palia thi felani panina National Unity Government NUG sarkar ve thung chu Myanmar in thlan pui sang hi somni November thla thlan tlin MP te chuan parliament thardin tur an pun kho mek lain sarkar hroi tu te an man thuta lo theilawin midang ten CRPH tin an dina hei hi February ni khata Burma sipai ten thu nei an pong la ka mi pui thlan ram hroi tu te an man tak wang ania an laman lo MP then khat te chuan kan soitak CRPH dinin parliament chu dan dik takin an chhun zom ta ani an ni chuan sarkar thar NUG an din le ta a an sarkar CM tu te zinga chuan CRPH member NLD MP te ethnic minority insurgency group te party te naw dang hroi tu te an telani NUG alo din tir khan sipai fir fiek te din SSC State Administrative Council sarkar chuan dan pon a hnola chu tiang thawin NUG chuan SSC chu dan pon a hnola anin pompui lo ve ve ani NUG sarkar ho tu ber chu president an thren mek u win bin ta ania vice president chu kachinam dewa lasila ania prime minister chu karen nam man win khang than ania NUG chu Myanmar mi pui tam takin an thlopa sipai thu nei na cha khuam huam ho sarkar na siam tum chu kong chi sang sang in an do dalani NUG hian khovel ram sang pompui na bai sein thei to pa chu ameka UN General Assembly nei meka ngai tu aturania November thla hian NUG sarkar nge ding changdon Burma sipai sarkar lam ti chu UN in an palaya ta na anem nge zok kha ding changdon ang hle mai NUG sarkar chu khovel ram sarkar panga te chuan am pompui thu UN General Assembly an nei main an lo puang to ani pathumna NUG chuan July ninga khan PDF an dina September ni sari khan Myanmar mun tina tangin apuya pangte ron chuakin Burma sipai sualte chu mani nei rem chanang ang hriam hrei kengin beile to turin defensive war apuang ta ani hei then khat chuan NUG in di day apuang an ti sakbok NCGUB hun lai le tuna NUG ronum hun hi khaikhin taila thil tam takin adang lam to ti kan mu thayang hun alo dang lamang zelin technology lam thiam na alo sang towa pro democracy movement ti tu te che je chu ka lo khovelina hrengal ta zung mai ani palina Burma sipai ten mi hring chan vo hne chua ami hring puite rong taka mana asoi sak nuwa an tha dan sang te sa kho zalen na chanchin bu zalen na ra be sak ani thu te hi an hre zunga au hova mi hring arwala an ti hlum te po hi war crime atling pha ani pangana NUG sarkar hi Arakan army ti lo nambil ra thum keng pol tunma tanga Myanmar sipai sarkar do dal tu te nan thlopania federalism manga ramin kai hruina dan constitution draft po an boi puitlang thayani aram chung mi puiten an thlop tlata wangin sumnar tam tak nain budget hial an siam thaya reilo te mi puima pharan tumani
NUG sarkari khovel ram tam takin an ngai ven mai ni lovin atak takalu chila puibom tumtu Asian angchi ramin tel khomte kuat tia hriat ram pali in tel khomte baka sipai sarkar tran thinia kan hriat Chinese Communist Party takniel point last minute alo thlen chuan NLD tamjok telna NUG lam aon ta a Myanmar Military Council lamin NLD party thi atum mek po chu thiat lo turin thuron ron chu maya UN General Assembly nei meka po NLD sarkar laya an palai thu reng thei tura US ram nena tangruala thoho na an lo nei hrim po hi ahma exile government ni thin National Coalition Government of the Union of Burma NCGUBI chuan achungnung hrim parukna exile government ti hi political science hrethiam lem lo hriana nei lem lo ho tan chuan an lo ngai ho mai theya khovel historia exile government ten ramro ren an chan le chungchang hi hria tura tamin soizau tura tam hle ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan lo me